waseyibindini ngeke siyathokoza ukuthi ube nguwe futhi emva kwesikhathi eside kangaka kube wena futhi ngeke usiphathela uhlelo nezinhlelo zalapha ekhaya. Bamise okukhulu kubona nabesilo uNkulunkulu kaZulu. Bamise okukhulu kubona Ntwana wakaphinda ngene labezitho. Okukhulu ukubonga ibamba ubukhosi Lord President yakwabuthelezi nabesilo. Ngiqhubeke okukhulu ukubonga indlunkulu yonke umntwana wakafihla inqindi abatwana abangabafowethu abakhona namhlanje umntwana ubamba indlovu nomntwana ukwazi wenkosi mina besilo obaba bami abakhona anti bami mina besilo siyathokoza ukuthi ngani nikhona. Ngithokoza kakhulu indlunkulu yonke yakwabuthelezi abantwana abakhona nabesilo. Ngithokoza kakhulu mina bendlovu kuzo zonke izindlu ngokuhlukana kwazo ezikhona izindlu zakwaZulu ngokuhlukana kwazo amakhanda nenasi. Qhubeke phakamisa okukhulu ukubonga ey'nduneni eyikhona iy'nduna zamabutho iy'nduna zomphakathi kanjalo namakhansela kanjalo neyimeya. Ngiyambona umeya uNgubane laphaya usemzimnyathi. Ngibingelele kakhulu inabisilo kubo bonke iningi labo mangibona abakade behamba nobaba uMdlokombane. Ngiyambona umnumzane uMalo lapha uprofessor yathokoza bekhona gogo. Mina besilo ngicabanga ukuthi wonke umuntu sengimphathile ngingabaphathanga. All protocol observed. Mina besilo usuku lwanamhlanje luyisuku oluyisibusiso kakhulu ngoba sihlangene kanjena silapha endlunkulu sihlangene namashenge. Ngalokhu ngicela ukuba ngibonge kakhulu ngoba kuyabonakala ukuhlangana kwethu ukuthi kunesibusiso nokuhlangana ngokamoya kwabakhona nabangasekho kulesi sikhathi. Mina besilo ngenxa yesikhathi niyazi sekuyashesha ukuhlwa lezi insuku ngenxa yobusika osebukhona manje nezulu ke simo sezulu esiyisibusiso kodwa singesihle ngoba khona la kubuye kubhidlike khona. Ngicela ukuthi ngene kuvuthondaba ngqo lwanamhlanje. Umntwana wakwaphinda ngene umntwana obuzile umntwana bese enhlizweni yami kakhulu ungasho ukuthi mhlawumbe into eqale mhlawumbe sengisesihlalweni na cha. Ngoba into ngisase umntwana sikhonzene kakhulu ngincela kuye ukhomba lokho nabisilo indlela
engiyoyiphila ngakusasa. Ngibonga kakhulu uPaula umntwana wafihla inqindi. Ngibonga kakhulu umntwana waphinda ngenobuzile uDlunkulu uGwabini neNdlunkulu yonke izindlu ngokubambana. Mashenge akukho esiyokwenza lapha eNdlunkulu ningekho. Lokhu okwabekwa kwaba isikhonkwane ngabadala abangaphambi kwethu kuyoba isibusiso kithina ukuba ikhonkwane ezibekwe ngobaba siqhubeke nazo. Mina beNdlovu ngokuhlala phansi neNdlunkulu neyincitha buchopho sahlala sahlanganisa kwabonakala kufanelekile ukuba umntwana waphinda ngene ophakathi kwethu namhlanje kube nguye ophakanyiswa kuleso sikhundla sokuhola uhlelo lwe-Royal Council olwaluphakanyiswe umongameli ngo-2020. Luhlelo nabesilo lolu esiphe kwalo engijabulela ukuthi isiqalo sakhona sikwazile ukuthi bekwazi umntwana wakwaphinda ngene futhi kanye nomntwana waseyibendini ukuthi bethathe imkhonto bethi siyofala ufa khona ngonyaka. Yena besilo uhlelo lolu olune budget. Ngicabanga ukuthi abaningi abalwazi kodwa umntwana waphinda ngene uhambe obuzile uhambe silisebenza naye lolu daba ngoba selifike nje ekutheni selivuthiwe sekumele ukuthi lisetshenzwe nabesilo. Imithetho nembandela nemfakela yalolu hlelo sizawuhlela usuku la ikomiti lonke khona liyobe selilungele ukuba lizokwethula uhlelo lwalo ukuthi liyobe lisebenza kanjani. Engicabanga ukuthi kuyoba uyena umntwana waphinda ngene oyobe phethe lo msebenzi. Mina besilo ngibonga kakhulu Mashenge. Ngithokozela ngokamoya singakazilahlane kusukela ngingena esikhundleni umntwana wakwaphinda ngene okhona phakathi kwethu ibamba bukhosi babe khona umntwana wafihla inqindi babe khona kusukela eqaleni Nkosi uChiliza babe khona namanje basasela Mina besilo ngithokoza kakhulu Mashenge ngokwesilungu kuthiwa i-invite ngokwesintu sakithi isimemo kanginimimi Shenge kangini-invite ngiyancenga ukuba wozani sondelani sizolungisa indaba zalapha eNdlunkulu ngoba niyangena kuzo. Ngalokho nina besilo ngoba isitha siyajabula masibona engathi niqhelile kanti mase sibona ukuthi nisondele eNdlunkulu sibambisene siyobaleka isitha nina besilo. Ngalamazwi ngiyathokoza kakhulu Shenge ukuba induna zakwaButhelezi zonke zibe khona namhlanje lapha sihlangene uzoqinisekisa lokhu ngoba sizobopha amafindo lapha namhlanje ukuthi lamafindo azoboshwa lapha namhlanje
kube yifindo elingeke uphinde lihlukane khumbuka ngalamazwi ninabesilo ngithokoza kakhulu namadlozi alapha ekhaya uMdlokombane umntana enkosi ngiyazi kanye naye imbabazane bayajabula la bekhona futhi angidingi mashenge ba ngilokhu nginikhumbuza ukuthi kukuphi la umzweni lo muzi wakhe umntwana waphinda ngene lo muzi la isikhona ngalamazwi nina besilo indlunkulu ikhona egameni lendlunkulu ngiyikhulumela indlunkulu yonke ikhona nezindlu zonke siyathokoza kakhulu mashenge sondelani kakhulu kuneyizolo thokoza kakhulu mfundisi wami Thembu siyadinga ukukhulekelwa lesi simo ukuba ubumbano lungabibi iqhekeke ngoba isitha njalo ngaso sonke isikhathi siyake sibheke isikhala noma ngabe imbobo encane ngane uyongena ngayo leyo mbotshana lencane sikone phakathi ngalawo mazwi nabesilo ngithokoza kakhulu kusekhaya lapha aselibungaze lolu suku selikhumbule usuku olukhulu namhlanje uqala la sibeka futhi sibethela khona ikhombane kaZulu ngiyathokoza kakhulu nina besilo inkosi ngosisi